kutsuni iloga anye ado kusho ado itum lavelo niye ilo life la kutsum laveke ikemo ino isno ado kibi po khapes achne kloye ki bechono abelo sidolono kutsul ke budo egani dono non kumsulo akipini khulani alo kupo bechono achne klo masa ke po avenye akupo to ma avenye dono akibi kumsu khapes achne klo kutsi cheke to life la kutsin shi jeni ikemo ado chulono ado itum laveke shive jeni alo gizlo enatin gizlo ilo kutsum lave kilo alo eno non gizlo akipini kholo ani isno itatolashi inaili kutsini iloga akiyo kuskin zalano azalano dabeke mu hamye kune ithane isa leve jono kumono alo vechono okimeki vechono kuskin zalana mo shipivisu vige kiu ina khapes kutswa bi pi pagap namo tipo ye ina kumoi alono shi pivis nani ak khuputsa ye amek shotom ani ina ho abotulono ata ai ino ho abotulono alo ta ake ikim no tipo lo itimo shimo itimo ki bechono ala to khala shipnkyo ata cheni hamie akibi za pekhal jeni ina khe zidai thono akibi kamna shisuwe ke me ani hamie zidai thona aloksa kamna la shisuwe ke me kasi ke me ani alo chaye gijeke alo chaye huye alo golo ai alo golo ake ikimna akibi bo khapes alo phu aya alo golo na akibi bo acha ki tipo khapes ni khosle chine ikimu acha tipo khapes ne pe timo ki bechono bechono aloksa lo khasul jeni eno aza huye aloke ataye huye ina hu alo golo ai alo na pa bechono to kha loke eno pa sumoke lo kumshim lai ishepe banye hili john lakila na pisi iqaye ata kibiu john lakila na pisi iqaye hili itul nani nikhala na alo sumoye kumshim lai ishikanye abotulono atsu ena ayagolo sikula ata hipo ye alono atono go pepa ye ni velosi vepa ni ikim ni losiki po ye ning ye kungola na ye mo pu ning to shine ye ga shi ti ba khla ni te khali ipolo akchulono hamye ve thakula jeni hamye ve thamla ve khem la kha agna ni kelo maye to mo ve kyu jono ajikyo ani itare hil pepa kyono bunglo ne pepa kyono ishi pepa ni akvu huno akzlo yepubu eno akzi ye kilemo tipo zipu zipobem lai ena akvu no akzla yepu shinye inno atala hipolo ina khas dolaki akvo dolaki zikibu dolaki shitshenye ni kho dolore tipo dolaki shivejeni ikemo hamye akzist dolo itsi maye to movekyu chimovekyu lagla itsi vekimi to machenge ado hipoya alona kapes ni ado kivi azalai polo kha thape pa chane hamye ado along khonye vekime ani akvu ipipa ki boye ni kvu boye akhla alokshu na ado kivi pa ka aketole ni ya akvu ke ikemo kono niye akshu alokshu tipo lo na khaven na nimlok tha tipo khaven gele ni ya akzi shibe cheni dimkum tsulo akvu ye pushenye ikemo ni kvu tipo lo no akivi poya alono si chono na akvu ni kivu poye ina pe thap nyanyo no na pe thap nyanyo tipo ye kututa shalo ye kumsujuta ye ina eno no be thalna ni isna ina khe polona be pa kyo akvu ye alona ni sichenya akivi kum tpanam lai thawe pa ni ke mutili pas ngoye ning ye kumshim la ishipe bani alona pa ireni arang kishimi maya laki pu pa je ye john ishipe bani ile pana john e pishipu pa ngi munyung no akibila john iba akibi ata abotolo no
aza kibi kumtsi pa kila paring kishula kipu papa ni ikemu no akibi polo john ye kuto khla akibi kumna shere kya paring kishu ye akibi she shmo kya emaye no akibi polo pa kamisha akipolo niya akibi kumna shula nya mo kya isbo wala kya ni ke choi hamie akibi khapesu za khoi za kana bible khapesu za kho za kana hilana khapesu ono achne kilo acha nike ikem noye tipolo akibi khapesa lo phulani ma nie alo phulani mo tipo phanye chwe pa kami pu papa gat namo ovila ni vila kililo ena paphulo ishipi papa nthano ni pela na re aloksala phulo ena akibi tipo aloksa tipo la shaye noye magana ni ishipi papa muke itare hile pepa kina pano timi vilo akuvu reli pese pinike renguno atapu la kishi ire kishianguno kumtsuna pa becho na phulul peniyeke ko hongo pana john puki tipola akuvu ena kiu ke reli ke la tipo ka pesi ni vilo pinyeno poe ena karo shedo la kilaye kiu to khachike la tipo kumtsula pikyu pikla cheki tipo acheke nisin zaye pikla cheni akibi kamtsi tipolo khapesi pikla ki shicheke ikemu irliye akibi khapesi pinike pikhakamla aghnani ene khaki kumono achini hiye akvu kucho ke tipo kuvuno ayegelo irano timikamtsi yepuvutsi cheni kono alo sasikipne belake achini kela akvuno osho achini epipi kamtsi cheni ikemo kono no alo sasukhum thani ke no tipolo ye akivilo kosum na beke acheni akuviye pano show ye pumo beke acheni no ado kivi pesa ane tirche shana putolo lights do laki obepo ane timi pengo na tipolo na ane titsu kopengwa na munna akuzu do shana tili light khaye akuvu khaye nimye kumshikul kahaye agamestu do acheni ikemo alono ni kimeki bechono akubui poye aya khaye pukyo acheni adokiri tabeskyo acheni ata huye aya khalo ai alohuno pa bechono tsutsu yegeloke alona tsutsu yegeloke mo noye alo suko khanya khamo kele tipo pes alo yo ovile pi ani ivilo pi ani adola ki khapesa akele jega saje khapesa jingki tipo ye khapesa alo ulo ne ege ikem niye alo khapesa tipo jega saje lano achipulam la nikyo mla mo kele tipo pesla khave chini alo no ni khapesa atsu ena ayolo siklo ni kumna ni tsintsila na pele kyo khapesa pano paulo ne ege kyo khapesa tare khapesa akibi kili kireshe ena tsilo ishipe pani hame jega saje bi picheni hame mku saje bi picheni ko gengu jega saje na akolo sisjeni hame jega saje la ke khapesa tim khupunkyula khakyula sisjeni hame mko bi ki pebe sini hame jega jingyo tsumna be jeni ko gengu ni khlawe tipolo kupumo be chimo be ke ave jeni kare te khallan na akibiu mai ni khalon ni te khalon na khasere ki poloye akibi kumnam la gal kyo alok savlano erekyo ikyo okivila nam lasil kyo niya akibil khemlana na pusu nga ki tipolo no niye new natural hipo akipo ni shlo ni runglo akibi kapesa alolo khasla ni mge okhu tipo khasla ki tipo kapesa alo tsla ni ma maye hilipikyo no abel mayeken no akibi kapesi athazikma lono akibi akyu kapesi mlakeloye abelu chilve pukishana kenno chumlavega ishipyani hamia athazidolo anishikyu ma apachibudolo anishikyu male apaza kumo maye angwaling mo kumtsu apachepa achani ikem tipolo lakino lake anikshulono kukhukila bechini lakino anikshu tipolo na rizat le bechini laki bechono ino pajo alare maye pana ijo alare ya akwa kenshan akivishisu oniki katsamono anikshu tipolo na khikle bekyu bukhikle bekyu abechini athazdola anishikle bechini titoy abelre pau athazna
tipo lo offering alone ikil mo ki vechono akhem shi zap namo kuno no alo kucho pukela tipo mlolo aki tipo ya alono omlo ene imlo loye ikil cheni offering tipo ikil cheni keto abelu ikil skemo kenu ikil mo veki vechono anyuk sho abecheni tipo lo ne khiveke do pilke ani alona akabi esis ke dola no akibi kumna shul ki dolo maye abel ma ken no kutum na se reve ke lo maye panaye ku khlana khe ke le tiba kumtsu pise ja bible le thu jeni alo zala ne ye pe pa ki thlani akibi kimte puye nam la se ere kilo no ye enani ye ku pukla anye mo ke la tiba kumtsu jukto ke abenye itari ile pepa kilo ni khulaye tibekyu maye mko maibekyu la ke ajeni shi pepa ni khibalaye mko maibekyu la ke ajeni shi pepa ni ku rone ke ba no to mobeki chimobeki bechono azala kupum la beki bechono abecheni what is a prayer nala akwa akirani ku kya no tili pulani ma ishi pepa ni call me and I will answer you and I will tell you the great and answerable things you did not know. Should paper pangini. Really have paper kilono. English dono Jimmy zone a paper kino. Look, Jerhake Ajola kilana, Jerkla pani. My ili Jeremia Sherkutsu Ajokutla Nevepani. Lono alokumo, O Kwakane ku galatipo itimoya kishan and Kwakaran Josinja. Hina kelano idai torano hame achnik posono alo sasu lakishano mlaiti o kumsirli kapesa lo vile biljene hamye zidai torono achnik lol gek mona zidai torona kwa kana lo shikimti tinge oshin na vechini hame zidai torona azabolono mtosi tobe kemiani hame zidai torona azabolono shokumzu maye Shimovekyu, Hamezida Dolono Totim Maya Titini, Apumi, Mjomi ilimi Puvengona Katavecheni, Hamez Jomoe. Hamini Hoipa Gilana Nishi Polono, Upuk Lai Motivechono. Akolare, Tipolo Capes Ashla, Arum Lakishivecheni. Love you inimikete alalaki tipala alo sasina alo laki ye akibikem zu kapesa alo sas love you inimikete alo sas inimi laki shimu khobe chinge choe love you inimi vempo nono tipole inimi sas khutime mlave nge cho pogem nono kimye kinya akibi polo kapesa alo sas inimi shive ki tipo shangi ye inimi shimo puno akibi kapesa alo sas laki khutime alo shipipa nye Ikemu inna akwa kireni shimta hemta pimta ki bechono diliga abecheni hame jimemi zaunono bujike me acheni hame ni zaulono bujul ke me acheni hame pi phella pi pimta ke me acheni ni zaulono philni pimna kim to macheni ni dekhaliye lotimi alagala izu vekim to macheni we can pray anywhere and every anytime and anywhere Hili shebe pa ki James lana pungo lona pe pa ki no na corona anytime anywhere na ala ki na mlo tsi ka pesa alomla ye akibi kam tsa alono tilo ado ki bi no ka pesa alo tsaye alo ye opne pumo kena le alo na pumla ke lo tono alo no okime maya ado ka pesa patsla nya mola ye akibi kam tsi ka pesa anywhere and anytime you can pray and you can Nishat namo akibi kamsa alo sasu akwa kerna ki sha masapi penishe ozabolo sha leplo mayo office la sha leplo ikyo okumna na sha leplo ikyo nona alcha leplo imaye itete khliye hamiye aljanna kaga jekhala abasla ya aljusi erkem to mani ikem tete khliye ime cheme kyo alkichu ye kyo ke la pasinta be ke mani hame tipo tema atzana kachke mani hame atzinzi tipo pelingyo ye kyo ke lam tabe chini khabesu hame khema kem khla khano shipki as abasiye kolona khse kle tipo komsiruk to maye ke achani itari ka kini ka kemna ayela aki pobe cholo no ka kimi ena
10거 이제 10거 중기 디볼로 좀 사베게 하지니 그거는 게 봐야 아크 라키나 라키아 해햄 뭐 기베조노 디볼로노 알로사스 이님이 시베 지니 줘에 니 클라 디보에 이님이 나게 라비 이님이 바니모 옥삼사사 우밤라키 사스노 이님이 라키노 준시모 규테포 카페스 기미엘로 바님노노 기미엠라로 사스 기미엠라에 기셔나 디보 카페스 이님이 디보 카페스 라브라 클링갸 디키메kin나 클링갸 시바니 Is anyone in a trouble? Akakamsinu trouble polana double lana ni akakamsi tipo ye itari inna amoko tipo shini ishipabata tipo lon double ere jenge chwe avec ça erike jenge mo inna tipo lo inna trouble shakat nam tipo lo akh tipo lo makeup lo ningo pakhalma sa ke shipanye If anyone sick ewe bangela nono aksizabolo ngahap namo nono itu ekama alo sasla ki shay no oksa akslana bil benan thono kwa dil nashi pivul lan thono kwa ikemo nono ozabolo no sagap namo nono akwa akerenya alo itimo alo kimo imaya ki shay no oksiti palo nashi pivul ngya ma kuna itene ishi akibi palo na alo pulpene namo opala namo dili tsada peralbi ipela nam dili tsada pelbi ikemo oksama pam no ina yo kyu na ga skin clothing shop na laki jusik lekyu hame to ma chenye ikemo ni da kam khloye ni sim te khalle din kam ti po shukhu chenye ma akchuloye jusik lem na ve ke a chenye akesam na ko to khani ti polo akhla ki khemga ki khla khaye shikya khom jumo ve chenye Nyepana khama sangena nyepana kupuma sangena tipo kumsur mo bechini hamye ka kini akim kumsu hamya thokumo gyo hamye shipki ki tipo khachini tipo khapesa alono tishi ka kini sikyo khapesa ka kimi khakhelo eno kupulo ishipi pani ina pe khare ki tipo ye ina pe aki bechono mo ke choe ikemutim kumsu kumsu tipo loye ina laki pega no sipnain ina bidi pega no pung nani shike golo tegyo ni khlaye akhla tipo pekme cheki tipo loye laki ajinge ikemu ina alok tsinna akibi ka pesa alok tsa sipi khaye alok sin shmop namo bomzu ko khomiye akibi tipo lo pe akibe thakolo tomlamo ta tili khoshle na pana akyo kishive ta tipo lo kapesa akyo chono oshik thebes kela